Nešto danas ćemo kazati o modeliranju kompleksnih bolesti i uglavnom poznato nam je da kompleksne bolesti su uvjetovane interakcijama između višestrukih genetskih parametara okolišnih, parametara okoliša, naravno našeg životnog ponašanja, naših habita i nemaju jednostavan, jedinstven uzrok. Primjeri takvih kompleksnih bolesti su, na primjer, karcinomi, Parkinson, Alzheimer, dijabetes mellitus i tako dalje. Ima i dosta. I uglavnom se te interakcije međusobne su nelinearne, znači da nekakav uzrok na jednom dijelu može uzrokovati višestruki poremećaj na nekom drugom dijelu. I odlikuju se time da je teško odrediti točno njihov izvor, mučimo se, znamo i dalje sa tim bolestima, znamo još uvijek relativno malo o njima, slušali smo na predavanju, recimo, relativno lako izlječivom karcinomu, da su i dalje, pogotovo u kasnim stadijima, rezultati nisu baš oduševljavajući. Nešto o razlici između kompleksnih i takozvanih jednostavnih bolesti. Mislim, jedna bolest nije naravno jednostavna, ali se one, recimo, odlikuju u tome što imaju višestruke genske mutacije i ono što je kolegica Antonella spomenula u svom predavanju, da one mogu biti uvjetovane ne samo genetskim poremećajima, nego i da ovise i o spolu, da ovise i o rasama i tako dalje, ovisi jako puno faktora. I normalno to sve zajedno predstavlja izazove prvo u analizi kompleksnih bolesti i slijedno tome i u njihovim terapijama. Modeliranje kompleksnih bolesti, imamo ih na raznim stupnjevima, na raznim skalama, na raznim nivoima. Jedan od bivših popularnih modela, to su životinjski modeli, koji razlogom nisu danas naročito popularni, i to je jedan isto od bitnih boostera da se sve više koriste računala u modeliranju samih bolesti, a sve manje životinja. Epidemiološki modeli, i oni koriste razne matematičke modele, statistike, vrlo su popularne AI metode u tim epidemiološkim modelima, recimo u predviđanju širenja neke bolesti, trendova, epidemija, pogotovo i tako. Organoidni modeli, koji su 3D modeli tkiva, i oni na neki način oponašaju strukturu i funkciju samih naših organa. Normalno, to je jedno ogromno područje modeliranja kompleksnih bolesti. Danas smo na super računalnom eventu, tako da u prirodnim znanostima, tako da ćemo se usmjeriti na računalne modele koji koriste računalne simulacije kako bi se analizirali i proučavale kompleksne bolesti. Izbor samih računala ovisi o tome što želimo simulirati, na kojoj skali želimo simulirati neku bolest
do kojih detalja želimo ići. Uglavnom, za neke računalne modele su dovoljni stolni kompjuteri, čak danas i jači mobiteli, jer nema neke velike razlike između jednih i drugih. Dok za druge, nažalost, ne možemo bez super računala. Kažem nažalost, jer bez obzira na razne tehnike i tako, oni troše jako puno energije, tako da ih zapravo treba koristiti samo tamo gdje zaista ih moramo koristiti. Ali bitno je istaći da u svim područjima, i ovo što je naveo kolega Vlah u kozmologiji ili u područjima genetike i tako, oni su zapravo jedna perjanica, oni su predvodnik koji omogućavaju da se onda nekakvi dobiveni, generirani modeli, bilo da su to AI modeli, bilo da su to strukturani modeli, poslije mogu složiti na stolna računala ili čak na same aplikacije. Tako da općenito možemo kazati, pogotovo zbog njihove složenosti, da su složene bolesti, one definitivno zahtijevaju superračunalne resurse. Danas smo već prošli kroz neke od tih superračunalnih resursa, spominjali smo i HPC, Vegu, i Buru, i razne vanjska računala. Bivša Izabela, danas i Vrančić, i Supek, tako dalje, Mare Nostrum u Barceloni, na kojem smo isto vrtili neke stvari vezane s modeliranje kompleksnih bolesti. Tako da ima toga dosta. Ono što je bitno i što je zapravo cilj personalizirana medicina. Jer čak i za isti spol i za istu rasu opet jedna vrsta karcinoma se razvija na jedan način, kod drugog čovjeka jedinke na drugi način i tako dalje, tako da je ono cilj definitivno personalizirana medicina. Rekao bih danas da je jedan od glavnih centralnih sustava, odnosno centralni element, računalni model virtualnog screeninga kompleksnih bolesti, ili određene ili više kompleksnih bolesti. I zapravo pomoću virtualnog screeninga ili virtualnog probira, in silico probira, pokušava se napipati koji bi postojeći lijekovi, koji bi postojeći spojevi ili koji bi spojevi, na primjer, nepostojeći koje želimo tek sintetizirati, ili spojevi iz virtualnog kemijskog prostora ili pak kombinacije dvostruke, trostruke, znači bilo drug purposing ili otkrivanje novih lijekova, na koji način bi mogli djelovati na neku kompleksnu bolest. Onda ono što je također bitno, što zapravo vidimo jednu tu analogiju i sa raznim drugim modelima, konkretno sa ovim kozmološkim, da to sve radimo na različitim nivoima i na različitim strukturama. Tako ovdje dolje vidimo, bilo da je to na metabolomskom, metaboličkom, genomskom, transkriptovskom ili proteomskom nivou. Definitivno, bez obzira na AI, mi ga trebamo hraniti, taj AI, znači moramo ga trenirati, moramo ga učiti, znači moramo baratati sa nekim postojećim podacima i sa nekim postojećim strukturama, da bi onda na kraju mogli doći do nekakvih klauza u tom AI modelu u kojem danas na neki način svi težimo. Zašto zapravo težimo? Iz jednostavnog razloga što on onda u određenom momentu kada uspijemo naučiti, onda on traži puno manje resursa nego super računala. Ali bez super računala ne možemo ga razviti, tako da su to, da malo šire gledamo, neodvojive cijeli. I isto tako u tom virtualnom screeningu koriste se dodatno razne tehnike, bilo da je to NMR, DNA, sekvenciranje,
genomski otisci, bilo na neposredan način, znači analizirajući tkivo određenog pacijenta, bilo da radimo to posredno, uzimajući već iz neke od postojećih baza, uzimajući te podatke. I već spomenuto, sam pacijent, gdje je kompleksna bolest, njen nastanak i razvoj uvjetovani njenim spolom, rasom, visinom, ponašanjem, da li je alkoholičar, pušač, sportaš, iako ponekad na prvi pogled bi to nema previše veze sa svim zajedno. I društvene okolnosti, uvjetovane i tako dalje, po nekim istraživanjima, ne po nekim, nego sa dosta istraživanja i tako dalje, smrtnost je veća kod siromašnijih populacija, zajednica, država i tako dalje, od istih bolesti. Sad, ono što je također tu važno, što tim modelima kompleksnih bolesti, zapravo de facto to su na kraju opet računalni programi, a s obzirom na to da se radi o složenom problemu, vrlo često nije dovoljno koristiti samo jedan alat. Znači koristiti samo Gromax ili koristiti VMD ili nekakav takav sličan alat, nego vrlo često smo u situaciji da trebamo izgraditi biofizički model. Znači koji na neki način oponaša tijek, razvoj bolesti i koji onda per se treba koristiti više alata. Tu su navedeni neke grupe alata, recimo alati molekularne dinamike i najpoznatiji, ima ih jako puno, ali tipa ovdje navodimo čisto one s kojima smo do sada se susretali, tipa Gromaxa, Lambda, Ambera, vjerujem vama dosta poznatih alata. Zatim alati za docking, gdje mi zapravo receptor i ligand pokušavamo sljubiti jedan sa drugim, pa su tu onda rozeta koja se koristi uglavnom za protein docking, autodok vina, pa autodok i tako dalje. Samo u docking alata ima preko 150 ili čak preko 200 alata, tako jako puno. I bez nekakvog preprocesinga, znači prethodne obrade struktura, računalni model ne može raditi. Znači vi kad pokupite strukturu sa nekog vanjskog portala tipa RCSB-a i tako dalje, onda mu morate očistiti ga de facto od HBAO i vodikovih atoma i tako dalje. Tako da tu su u tim alatima već spomenuti VMD, pa onda Pymol, pa Chimera i opet ima ih još niz alata. Isto tako vrlo često korišteni i popularni alati, odnosno grupe alata, to su alati za predviđanje struktura. Dosta slušate u zadnje vrijeme o AlphaFoldu. Koristili ga jesmo i koristimo ga na Vegi u sklopu prethodnog projekta, u sklopu sadašnjeg projekta, isto tako na Buri. Rosetta antibody protokol za predviđanje struktura MAB lijekova, jer uglavnom nego u pravilu su te strukture samo u FASTA sekvencama, pa ih treba prevesti u 3D ili strukture, svi smo uveli. Zatim baze podataka. I to samo javne baze podataka, znači dostupne svima, znanstvenicima dostupne, ja se pričavam se zgasio jesam, ali on se dalje javlja.
najvjerojatnije. Ne znam kasnije, ali nešto nije. Spričavam se, mobitel ponekad radi svoju kompleksna bolest, bez obzira što mi kažemo. Znači, baze podataka molekularnih struktura. Tipa PubMeda, gdje je zapravo preko 100 milijuna raznih spojeva njihovih struktura, spomenutog RCSB-a, gdje su ne samo pojedinačne strukture pojedinačnih proteina, nego i u kompleksima sa različitim drugim stvarima, tipa sa lijekovima i tako dalje. Ima ih samog proteina raznih vrsta ima preko 10.000, ima preko 100.000 raznih struktura na RCSP-u i DrugMap koji je jako strukturirana baza postojećih lijekova, gdje zapravo svaki odobreni lijek možete naći bilo njegovu PDB strukturu, bilo FAST na lak i jednostavan način pomoću API-a. I ono što je za današnje predavanje, vidjet ćemo poslije dosta bitno, baze metaboličkih staza. De facto dijagrama u kojima su dat je de facto opis tijeka neke bolesti na grafički način, pri čemu su čvorovi nekog grafa geni, mogu biti proteini, mogu biti metaboliti i interakcije među njima. KEG, reaktom, oni su recimo primjeri. Mi u našem istraživanju koristimo KEG koji je, ne znam, jednostavno on je opet za akademska istraživanja je besplatan. A s druge strane, razvija se već par desetaka godina i po raznim procjenama ipak moguće možda najbolje strukturirana baza sa najviše podataka. I također je vrlo bitno kad čovjek krene u nekakvo modeliranje kompleksnih bolesti, da mu onda razni portali sa bioinfo servisima mogu biti od pomoći. Jedan je recimo od takvih primjera, možda ga neko i koristi od vas, Sean GUI, gdje vi zapravo možete portalu prepustiti da vam on automatski priredi simulaciju, sve parametre i zapravo vi samo nakon toga njegov output stavite na super računalo i stisnete enter. Tako da je ono što bi rekli plug and play. Ponekad naravno bude plug and play kad se nešto desi, ali to je tako. To je savršeno. Sad u tom modeliranju kompleksnih bolesti, odnosno istraživanju učinkovitosti pojedinih lijekova ili spojeva, imamo razne pristupe. Neki od danas, recimo najdominantniji danas pristup, to je takozvani pristup jednom genu. Gdje zapravo uzmete jedan određeni gen ili uzmete jedan određeni protein i onda ga pomoću super računala radite na njemu virtual screening. Znači gledate koliko se pojedini spoj ili pojedini postojeći lijek veže kolikom energijom vezanja i nadate se da na taj način da ćete blokirati njega za kojega sumnjate da je važan čimbenik u razvoju nastanku neke bolesti i na taj način pomoći pacijentu i konačnici ga izliječiti. Drugi pristup koji se manje koristi se između ostalog i manje jer je on računalno znatno zahtjevniji od ovog prvog pristupa je
taj multi-target pristup i metode koje počivaju na tom pristupu, gdje mi zapravo gađamo više bioloških ciljeva. Znači, recimo konkretno u nekoj bolesti za koju znamo da u njenom razvoju sudjeluje recimo 600-tinjak poznatih, normalno poznatih gena, proteina, metabolita, onda ih sa određenim kemijskim spojem gađamo sve njih. Znači, ne samo jednog, nego gađamo sve njih i onda pokušavamo vidjeti šta se događa. Da li se ta simulirana bolest, de facto naša, možemo to zamisliti kao jednu igricu, ali zapravo nije igra, da li se ona pogoršava ili poboljšava ili ostaje steady state, znači ostaje u nekakvom stacionarnom stanju. CFD je dosta iznenađujuće, svi mislimo da se koristi najviše u strojarstvu i u dinamici fluida, ali da istraživači intenzivno koriste recimo u kardiovaskularnim bolestima, za ugradnju stentova, čak za proučavanje procesa metastaziranja, znači stanica raka i njihove fluktuacije kretanja kroz krvotok i kroz razne organe. Sad, od ovih metoda koje počivaju na orijentaciji na jedan gen, opet imamo podgrupe metoda, znači taj fenotipski screening koji uključuje testiranje velikog broja spojeva za njihovu sposobnost utjecaja na određeni fenotip bolesti i jedan uspjeh primjeni metode je bexaroten. To je jedan, onda imamo taj metodu dizajniranja lijekova bazirano na samoj njihovoj strukturi i tu možemo gledati sa našim računalnim modelom kako se onda pojedini lijek ili neki spoj za kojeg smatramo da bi po ADME parametrima mogao biti neki lijek, veže za određeni gen, za određeni protein. Tu je primjer uspješne primjene Maravirok. I onda imamo takozvani taj fragment-based drug design, koji de facto uzimaju se biblioteke ogromne, od čak preko 100 milijuna raznih spojeva koji mogu biti bilo postojeći, bilo virtualni, i onda se radi njihov opet virtual screening, odnosno istražuje se densitet, jačina njihovog vezivanja na pojedini gen. Tu isto imamo primjera, Plax i tako dalje. Ovo je pak profesor, ja moram priznat, zaboravio sam ime, ali čovjek je inače dekan na Sinai sveučilištu, on je po svojoj vokaciji računalni biolog i u principu već se jako dugo zalaže na ovaj multi-target pristup, gdje zapravo mi pokušavamo uzeti u obzir jednu opću sliku, ne se orijentirati samo na jedan gen pa onda lupat po njemu i na kraju to možete sa zgradom, udarate nešto po nekom jednom zidu, na kraju vam se sruši tamo neki skroz drugi zid za koji ne očekujete, jer niste uzeli obzir čitavu strukturu, čitave zgrade, nego samo jedan dio. I metode koje se koriste u tom multi-target
pristupu tim metodama. To je prvenstveno, rekao bih, sistemska biologija, ili ponekad se zove računalna biologija i tako dalje, tu se malo miješa pojmova, ali zapravo u principu to je taj, više se koristi ipak sistemska biologija, računalna se više koristi kad se promatra let, na primjer, ptice, pa se pokušava računalno analizirati kako se leti i tako dalje. Zatim mrežna farmakologija i in silico modeliranje samih bolesti. To su tri, recimo, glavne te podskupine tih multi-target metoda. I sad sistemska biologija, s njom smo zapravo najviše radili i ona pokušava na neki način modelirati kako različite komponente biološkog sustava, konkretno u ovom slučaju gena, proteina i signaling pathwaya staza interagira svaki sa svakim, kako bi se proizveo nekakav specifičan fenotip. I ako uspijemo razumjeti kako te reakcije međusobno djeluje, onda imamo šansu da na neki način otkrijemo, rekao bih otkrijemo, zapravo ne da otkrijemo, nego da usmjerimo svoje istraživanje prema nekim spojevima koji su obećavajući. Jedan takav primjer je uspješne primjene te metode je palbociclib, isto koji je za karcinom grudi odobren. I ono što je isto kod tih modela se intenzivno u sistemskoj biologiji koristi se matematika, koja je, ajde recimo, nama nematematičarima dosta teško razumljiva i ponekad je uzmemo, to je tako, to radi, matematika ta radi, previše onda ne razvijamo glavu, ali je koristimo u tome, ne? I uglavnom ključno je u ovom otkriću palbocicliba opet bio jedan matematički model koji se zasniva na ovom Keck pathwayu HSA 04110. Imate ga, može svak doći do bilo kojeg, odete samo na Keck, i razvijen je na MIT-u i dalje, znači uspješno razvijen je lijek na temelju te sistemske biologije. Zatim je već spomenuta mrežna farmakologija koja analizira kompleksne interakcije između tih proteina, gena, opet na određeni način kako bi se identificirali potencijalni mogući, znači, ciljevi pojedinog lijeka. I onda normalno, s obzirom da ciljamo, uzimamo u obzir više entiteta u toj jednoj mreži, šanse da nađemo nekakav lijek koji djeluje, a čuli smo koliko zapravo propada tih raznih novih lijekova, padaju bilo zbog toksičnosti ili nekog drugog faktora, čuli smo na današnjem predavanju prije, i tako dalje. Ovdje su šanse da nađemo ipak nešto što djeluje bolje. Jedan primjer je isto sorafenib. Sad ova treća metoda, to su in silico baš modeli. Konkretno može biti, na primjer, in silico model raka i koji onda simulira ponašanje stanica raka. Opet on ih može simulirati na intercelularnom nivou ili pak može na ekstracelularnom nivou, u ekstracelularnoj matrici simulirati procese, ili pak može simulirati metastatičke procese pomoću već spomenutog CFD-Harvey modela, znači opet na više nivoa, kao i u prethodnom predavanju smo vidjeli, opet radimo na raznim vremenskim skalama, tako i ovdje na vremenskim nivoima.
znači poanta je da ne postoji jedinstven model koji možemo obuhvatiti sve nivove. I ti se modeli mogu koristiti opet za identificiranje kandidata koji mogu na kraju se pokazati kao učinkoviti i opet primjer erlotinib za liječenje raka pluća. Sad je li već spomenuti CFD modeliranje. Njega su razvili istraživači na livernim laboratorijima i prvenstveno kako bi se istraživao rad krvotoka i to svakog pacijenta ponaosob iz razloga da bi se optimalno mogli napraviti i ugraditi stentovi koji onda služe kako bi se poboljšao taj isti krvotok. I međutim isto on je onda se počinje koristiti za istraživanje samih karcinoma. Znači vidimo da je jedan model se zapravo može, ako je dobro postavljen, ako je postavljen na dobrim kvalitetnim premisama, da se onda može koristiti za istraživanje raznih kompleksnih bolesti, ne samo jedne. Inače, kardiovaskularne bolesti, one se isto ubrajaju u kompleksne bolesti, tako da Harvey je dosta obećavajući alat. Sad, nakon ovog nekakvog pregleda i modeliranja kompleksnih bolesti, par slučajeva u kojima smo pokušali izmodelirati nešto od toga. Prvi slučaj koji bi danas spomenuli je razumijevanje uloge DNA metilacije u kompleksnim bolestima. I to je metoda koja u sebi inherentno se zasniva na strukturiranom dizajnu samih lijekova i model koji smo koristili je kristalna struktura 3PT6 DNA metiltransferaze u kompleksu sa samom DNA. Drugi slučaj koji bi vam danas još pokazao je gdje smo koristili taj single target, znači metodu de facto virtualnog screeninga više spojeva na samo jednom entitetu, konkretno na entitetu nekoć popularnog SARS-CoV-2 virusa. S tim da nismo koristili KEG dijagram iz jednostavnog momenta što su u tom trenutku KEG dijagram još nije bio izgrađen. Znači nisu ga ljudi još posložili te strukturirane, nestrukturirane proteine, nije ga bilo, pa smo onda odabrali samo ovaj glikoprotein koji mu služi prvenstveno za razmnožavanje kako bi ga blokirali. I tu opet 6VXX struktura sa RCSB-a je odigrala važnu ulogu u tome. I treći slučaj ovaj već spomenut, znači ovo istraživanje KBC-a i Rugera kako bi našli učinkovitije, neću reći lijekove, nego kandidate za lijekove koji naravno dalje može se pokazati dalje istraživanju da oni zaista mogu biti lijek ili promašaj. I ta treća metoda, ona koristi baš pravi taj multi-target virtual drug design i u tom istraživanju koristimo KEG stazu za karcinom prostate i njega radimo na HPC vegi.
Sad u ovom prvom slučaju, znači DNA metilacija, to je epigenetska modifikacija koja uključuje dodavanje metilne grupe i tako dalje. Kemičari među vama to jako dobro zna o čemu se radi, ali tu ne bi sad u detalje. Međutim, ono što je bitno za taj naš slučaj je da se u kompleksnim bolestima, bilo u karcinomima i tako dalje, opaženi su nekakvi pateni, nekakve šeme koje su odstupaju od normalnih. Konkretno kod DNA hipermetilacije na kraju to može dovesti do utišavanja gena i konkretno u slučaju karcinoma do povećanja onkogeneze i DNA hipometilacija isto tako overekspresije, i na kraju rezultat bilo jednog ili drugog je loš, odnosno razvoj same bolesti. Sad, sve ovo istraživanje do sad koje je napravljeno, uglavnom je rađeno, rekao bih, na temelju svega što je čovjek napravio. Tu možete zapravo vidjeti, ali svi znamo engleski istraživanje prilike tih 15 spojeva, kako oni djeluju na DNA metilaciju. To spojeva za koje smo se nadali da bi mogli biti kandidati za određene lijekove. Uglavnom, te njegove simulacije poslije naše, svih nas, su urađene dijelom na Gromaxu, dijelom na Nandu i tako dalje. Uglavnom, u određenom trenutku smo zaključili da su jednostavno te simulacije toliko zahtjevne da ili nam treba neko grozno veliko računalo ili moramo primijeniti drugu metodu. Kad kažem grozno računalo, onda ono koje premašuje resurse koje možemo dobiti u regularnom asesu i tako dalje, pa smo otišli na coarse graining, znači na grubo modeliranje procesa DNA metilaze, gdje zapravo je ideja da se nakupine od par stotinjak atoma zamijene sa nekakvim kuglicama, sa štapićima i da se onda gleda kako se to sve skupa ponaša u prostoru i pokuša zaključiti na kraju kako se ponaša. Problem ne samo je taj što je u DNA vladaju jaka električna polja koja sve normalno treba obuhvatiti u obzir kod simulacije, nego isto tako to su procesi koji relativno dugo traju. Za razliku od od većine procesa gdje je nama dovoljno simulacijsko vrijeme od par desetaka nanosekundi, ovdje trebamo otići, ako želimo nešto vidjeti, moramo otići u red milisekundi pa i više, i tako da smo se odlučili za taj coarse grain. Međutim, na kraju smo vidjeli smo da je coarse graining, koliko god je on lijep i pokazuje sve, vidjet ćemo, nadam se da će raditi ta dva kratka videića, znači vidi se kako se pleše DNA i tako dalje. Neki bitni elementi se u svemu tome gube koji mogu na kraju biti odlučujući za uspješni odabir nekog kandidata za određeni lijek. Također, za razliku od drugih kategorija kemijskih spojeva, u ovom trenutku za DNA, za coarse graining DNA, nije još razvijen Martinijevo polje sila. Znači, ono se razvija, ono
i tako dalje, ali nije razvijeno. Tako na kraju smo se ipak odlučili krenuti u ovom smjeru takozvanih whole atom simulacija, znači klasičnih simulacija molekularne dinamike gdje će nam treba neko grozno računalo, ali možda ga dobijemo. To nam je bila ideja. Ideja nam je ostala i dalje. Ono što smo uglavnom u tom istraživanju koristili su, znači osim te spomenute 3, 5, T6 strukture, još alate VMD i NAND. Znači alat VMD pomoću kojeg smo radili priredbu molekula i NAND za samu simulaciju tih molekula. Sad tu je recimo primjer na ovom prvom videu coarse grain simulacije, sad da ja vidim kako bi se to moglo pokrenuti. Znači to radi, evo nešto radi. Uglavnom vidite, to su te kuglice i tako dalje koje u tom nekakvom boksu, od ne znam, 100x100 ekstrema rade i to je to nešto vidimo i tako dalje. Međutim, ovdje se ipak vidi nešto više i isto tako smo vidjeli što je bilo vrlo interesantno i da je uglavnom taj cinkov pozitivni ion koji jako puno sudjeluje i dominantan je u tim procesima DNA metilaze, on zna ponekad ispasti iz tih simulacija i onda smo tu privremeno, kažem, stavili. I ono što nam je sljedeći sad korak je šta zapravo gdje nam pomažu ljudi kolege sa drugih institucija je da prvo napravimo jedan benchmarking. Znači jedan kvalitetan benchmarking da vidimo koliko bi se brzo te simulacije DNA metilaza, all atom, simulacije mogle obraditi i koliko bi resursa za to bilo potrebno. I po nekim našim procjenama mi bi sa 100 milijuna, ja se ponovno ispričavam, ali to je... Ne mogu utišati soba. Svi mlade karavane prolaze. Upravo tako. Hvala za opet na dobrom pointu. I uglavnom, po nekim našim sad prst palac proračunima nekakvih 100 milijuna jezgara sati bi nam bilo dovoljno za to. Tako da ćemo nakon odrađenog benchmarka ćemo znati točno koliko. Napomenuti, ponovno, benchmarkinga u okviru Euro HPC ACES. Znači onog tromjesečnog. Drugi slučaj je za već spomenuti taj nesretni COVID, kažem, brojke su na kraju ispale dosta goleme, blizu 7 milijuna i tako dalje. Već sam spomenuo da smo tu bili malo u nekakvom penaltiju, grubo rečeno, jer nije bilo tada toga kega, pa smo radili, bilo bi interesantno sve to uprtiti, jer sad postoji keg, pa vidjeti kakvi bi sad bili rezultati, ali vremena nema baš previše, pa smo tu stali na tome. I to je naš rezultat, već spomenuta kombinacija, mislim da se spomenula, znači kobicistat, vacitit-pirina, koja zapravo nije bila po predviđenoj in silico, to uvijek moramo reći in silico učinkovitosti, je bila rangirana na 8. mjestu, međutim ovih prvih 7 još jačih od nje su zbog neželjenih interakcija su i farmakolozi koji su sudjelovali u ovom istraživanju, rekli su to nećemo uzeti u obzir, tako da smo uzeli na kraju, odredili tu 8. To je sad nešto još reći o ovom in silico modelu. Zapravo to je, na kraju se ispostavilo da je to in silico model svih onih bolesti koje su definirane u tom kegu. Znači tih 600 bolesti, međutim dalje naše istraživanje zanemarujemo te ostale bolesti i istražujemo te
te karcinome, odnosno konkretno taj hormonalno senzitivni karcinom prostate, koje je zapravo biološko opravdanje svega toga već spomenuto, znači pokušati obuhvatiti čitavu cijelinu, znači ne samo jedan njen dio, nego čitavu cijelinu i onda izvući nekakav zaključak iz toga, izvući ga na način, s obzirom da se radi o nelinearnom sustavu, ne možemo ga izvući analitički, nego onda trebamo koristiti super računalo. Tu je šematski samo prikazano, je li taj, kak radi Vini, znači uzima podatke iz vanjskih baza, recimo o mutacijama, ekspresijama iz kozmika, strukture receptora, proteina, gena iz RCSB baze, postojećih lijekova ili kemijskih spojeva iz PubMeda i iz Dragmanka, kek petveje i onda na temelju toga pokušava procijeniti kolika bi bila učinkovitost nekog spoja, nekog lijeka ili kombinacije dvostruke, trostruke i tako dalje. Tu je sad, nećemo, nemamo ni vremena, ulazi sad previše u detalje, dat je taj data flow, znači tijek obrade podataka u samom modelu, nemam pokazivač, ali uglavnom ono što bi samo još dodao, da uz ove sve brojne alate koje smo zapravo već prije spomenuli, imamo i jedan modul koji onda na kraju pokušava vrednovati dobijene rezultate sa podacima iz NCI 60 baze podataka koja daje učinkovitost postojećih lijekova na određene linije karcinoma. I normalno to se radi sekvencijalno jedan po jedan spoj ili jedan po jedan lijek i onda se opet formira se graf, matrica i na kraju se računa nekakva vrijednost, svojstvene vrijednosti koje će nam kolega Davor reći nešto više u sljedećem predavanju o tim svojstvenim vrijednostima i tako dalje, i onda se na temelju toga nego napravi se ranking procijenjene učinkovitosti pojedinih spojeva, lijekova i tako. I normalno onda to sve bi trebalo ići onda u nekakav in vitro, in vivo, ex vivo i tako dalje, provjeru i na kraju do nekakvog eventualnog odobrenja. I tako, postigli smo relativno dobre rezultate. Znači, u nekakvom bistabil procjeni, znači da li je neki lijek učinkovit ili nije učinkovit, na in vitro je Vini pokazala solidnih preko 80%, i in vivo oko 79% slučajeva. Tu smo radili za svakih prvih 5 lijekova koje Vini procijenila da bi mogli biti najučinkovitiji. Skraćeni se PTX, Valcitat, Inovelbin i tako dalje, da ne ulazimo sad u to, uglavnom zelena polja su ono gdje su zapravo klinički podaci potvrdili izračunate vrijednosti a ljubičasti gdje su opovrgli te iste izračunate rezultate. Žuti su klinički pokusi koji su rađeni, ali su od jednom momentu prekinuti bilo zbog toksičnosti ili nekog drugog razloga. I normalno imamo neke, opet za određene vrste karcinoma smo našli da uopće nema nikakvih kliničkih pokusa, pa su to prezentirani u bijelini i onda se računa normalno površina zelenog u odnosu na površinu ljubičastog i dobije se ta učinkovitost. I također smo pokušali napraviti procjenu kombinacija za karcinome malih i velikih plućnih stanica i za pankreas i dobili smo dobro slaganje dvostrukih kombinacija sa podacima iz literature, odnosno sa kliničkim istraživanjem. I rekao bih pri kraju ove prezentacije da su ovaj treći slučaj trenutno
trenutno se bavimo s njime. Znači on nije zatvoren, zajedno s kolegama KBC Sestre Milosrdnice, u okviru ovog EHPC nešto i tako dalje, ne, ali 224 gore, na samom vrhu, znači to je tekući projekt, ali najviše smo ga dobili i prošao je znanstvenu provjeru, što je zapravo najteže kod dobijanja tih resursa, ovo što su kolege rekli u prvom predavanju, tehnička provjera, nekako je zapravo znanstvena provjera gdje se onda ruše kandidati i to smo prošli, tako da sad radimo na tome i neke stvari koje su trenutno najviše obećavajuće, tipa AlphaFolda i tako, još brusimo tako da moguće postignemo još bolje rezultate nego što jesu i na kraju eventualno da nađemo neke obećavajuće kandidate. Liječnike najviše zapravo zanimaju kombinacije lijekova iz razloga što onda one stvaraju manju mogućnost rezistencije. Tu su isto dati rezultati koje smo proveli na oko 15-ak NCI-60 linija i sa različitim Pearson vrijednostima vidimo da su one relativno dobre, znači dobre u ovakvim istraživanjima se već Pearson od 0,30 smatra dobrim rezultatom. I dobro, uglavnom za taj naš projekt smo dobili 10 milijuna, tražili smo 15, ali smo bili preambiciozni, kako bih rekao, prezahtjevni, pa na kraju su nam ponudili 10 milijuna i nakon evaluacije smo vidjeli da možemo izaći na kraj sa tih 10 milijuna za period od godinu dana i uz mogućnost produženja na još 12 mjeseci. Dobro, to bi bilo to. Još nekakav na kraju zaključak je da ovo sve što radimo znači na tom jednom nivou, ja bih rekao proteomskom nivou, zapravo rekao bih pokušavamo inače, još uvijek najviše zastupljeno pokušavamo izliječiti posljedicu, a ne uzrok, međutim s obzirom na to da genetika ide jako naprijed, već su na pomolu lijekovi koji zapravo imaju mogućnost liječenja samog uzroka, a ne posljedice, znači promjene određenih gena kako bi se izbjeglo daljnji razvoj bolesti i na kraju izliječio uzrok, to je zapravo tako da smo tu što se toga tiče, rekao bih, optimistički raspoloženi. Eto, to. Kažem, imamo neposlušan mobitel, to je van mojih. Odnosno nije, moram se ne dobiti, to je očito. Svi se oni počnu ponašati samostalno stroja. Mene jučer cijelo popodne nije htjelo raditi, onda je nekako sve proradilo bez intervencije. Pa je sad pitanje. Koji 100 milijuna CPU sati, ili se to da optimizirati sa GPU-ovima i sve nešto manje? Pa da, dobro pitanje, Emire. Uglavnom, malo smo proučavali skaliranje Lambda na kojem bi to sve vrtili i uglavnom smo došli do toga da skaliranje nije baš tako sjajno sa GPU-om. Vjerojatno je uzrok tome što zapravo onda komunikacija među GPU nodovima postaje bottleneck i onda nekakvih do 10-ak, 8-10 nodova i dosta ljudi se žali na skaliranje. Nam ima i GPU, normalno i CPU verziju i tako dalje, tako da bi ipak išli na ovu konzervativnu CPU metodu gdje radili jesmo nekakva testiranja i sa MPI-em i sa drugom vrstom paralel procesing protokola koji omogućava još veće skaliranje i tako dalje i mislimo da bi s tim nekakvih 100 milijuna nodova, naravno kažem to treba potvrditi sa jednim kvalitetnim benchmarkom. Koliko on skalira centralno?
Pa ono što smo do sad vidjeli, na nekakvih 20.000 korova ima strong scaling, je li, tako da bi onda mogli ove milisekund, odnosno cilj nam je otići na nekakvih realnih 10 milisekundi simulacijskog vremena. Ne? Normalno, svaka simulacija bi potrajala par tjedana, ne, i tak ne, ali to je to, ne. Mislim, ako želimo ići u one all atom simulacije, a zapravo ne želimo, ali moramo. To je ono što sam spomenuo, coarse graining Martini force field nije razvijen, bez njega ne možemo raditi. A sami nemamo dovoljno znanja za razvit. Kaže, ostala je velika praznina sa Željkom. Tu ne možemo, nažalost, ništa, možemo eventualno se nadati da će neko nastaviti isto njegov dio posla i to je to, ne. Imaš kakve pitanje? Ako nema, evo, hvala na pažnji.